Selam dostlar. Күрәсең ди матур читтәннәр. Менә шулай бүген тормыш алибасы тапшыруның кунагы Мөслим егете Фәиз Бикташев. Исәнмесез, Фәиз? Карагыз әле, менә шушы матурлыкның бөтенесендә Фәиз әфәнде үзе ясый. Менә бу нәрсә сезнең? Bu balık tutarken kubur diye atalayın, elekten şulay yürüyenler, yani ikinci türlü sular mırza diye atalar. Озак ясадыгыз моны. Bunu uzun vurdum, bir gün bu gerek olmasa yortu günden ortak vakit uzaydı. Buna uzaylar vakış olmağaç, tizirek vurdu. Topşu burada juan. Әмма бу пальманы ничек ясадыгыз? Ben bunu bir güzel yasadım. Her bir yaprağında bir 30'lap şişeye indi, plastik şişeye. Bunları tillep giysin, bir tağımlıklarına yaprak uçlarını ışlap, timirden karkas yasap, şu karkaska jiyip, alanı köşesine bir kitip, köşesine indi tağım, küren plastik şişelerin tüplerin kesip bırıp koyduğun yol gibi bir motorluk girip duraydı. Еракка барасы да юк, чит элгә менә монда пальма үзе утырайым. Bunda indi küp kişi fotoğraf düşüp, yortu altı çıkandır indi. Üzerine de canlı rahatlығы isterik de bulgandır indi. Менә буларны ясау сезнең бит әле үз эшегездә бар. Бу күңел тынычлыгы бирәме сезгә? Күңел тынычлыгы, canlı rahatlығы benim hobim ул. Мин бары толчыгы күрсәм, бер нигә ярыйып кисеп алып кайтып кулланырга тырышам. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Үзегезгә рәхмәт.